yego nongekuha akaze kugira ngo usange ijambo ry'Imana. We welcome you once again so that we can share the word of the Lord. Some Yohana ibice 15 umurongo wa 14 kugeza ku 15. Yohana tumwa bwiza bwa Yohana ibice 15 umurongo wa 14 wa 15. John 15:14-15. Bibiri iravuze ngo muri inshuti zanje nimukora ibyo bategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose bibamenyesheje. Amen. John 15:14-15. You are my friends if you do whatever I command you. Henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what the Lord doeth. But I call you my friends, for all the things I have heard of my Father, I have made known unto you. Amen. Yohana mu rugo butumwa bwiza bwa Yohana 6:35. John 6:35. Bibiri yavuze ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri we. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje aba afite ubugingo buhoraho, nanje nzamuzura ku munsi w'imperuka. Amen. John 6:36-35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I say unto you, that ye also have seen me and believe not. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Amen. Nari bivuze ngo When said that, tugiye kuganira kubaka ubusabane bwacu n'Imana. we are going to talk about building our relationship with God. Kubaka ubusabane n'Imana ni giti. What do we do to build our relationship with God? Iki gihe turimo At these times, ni igihe kigoye. it is a difficult time. Ni igihe isi n'umubiri na Satani It is a time when the world, the devil, and the body, bidashaka ko umuntu aba mu buzima bwo gusabana n'Imana. they don't want us to have a relationship with our God. Ndetse kukubuza ibyiza zatuma wegerana n'Imana. They even stop us from coming to the goodness of the Lord. Ariko But abarangije kubaka ubusabane n'Imana those that have already built a relationship with their God, ntibakangwa n'ibiraba iriho muri kino. they shall not be shocked by the things that happen at these times. Bunyine turi mu mpamvu nyinshi zituma abantu bitwaza kudasenga, At the moment, we have different reasons that can make us not to pray. bitwaza kudasoma ijambo ry'Imana, They say why they can't read the word of God, bitwaza kudakiranuka, why they can't be righteous, bitwaza kutaba imbere y'Imana. and why they can't be before the Lord. Rimwe na rimwe Once in a time, ibaza urubyiruko rwacu n'abandi when we ask our youth and the rest of the people, barakubwira ngo turi Nairobi. they tell us that this is Nairobi. Semenene. Amen. Nairobi ntabwo ari impamvu yo gutuma abantu bategerana n'Imana. Nairobi should not be a reason to make us not pray to the Lord. Gupagasa si impamvu yo gutuma abantu baje kure n'Imana. Poking should not make us go far from our Lord. Nta mpamvu n'imwe ihari There is no reason, not even a single yo reason, gukura mu gusabana n'Imana. that should make us not to have a relationship with Nta God. ihari. There is none. Pawulo yavuze ngo Paul said that avuga ngo ese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? he has what is this that can separate us from the love of Ni God. amakuba, Is it ni tribulation? ibihe bigoye, Is it difficult ni moments? ibyago abantu bahura nabyo. Is it the problems that we meet with? Aravuga ngo nta gihari na kimwe cyadutandukanya And Paul n'urukundo said that rw'Imana. nothing can separate us from the love of God. Sema amen. Amen. Nta mpamvu n'imwe ihari There is no reason whatsoever yotuma tudashaka Imana. that can make us not seek our Lord. Nta mpamvu n'imwe ihari There is no reason whatsoever yotubuza kwegerana n'Imana. that can stop us from coming close to our God. Reka nkubwire ibi. Let me tell you this thing. Uburyo twubaka ubusabane n'Imana How we build our
our God, nukuba ubuzima bwo gusenga. it is to live in a life of prayer. Iyo umukristo atakirimo asenga, When a Christian is not praying, haba habayeho intera nini hagati yiwe n'Imana. there become a big gap between him and God. Ariko iyo ugiye mu bihe byo gusenga, But when you enter into moments of praying, uba uri kubaka ubucuti n'Imana. you are building a friendship with God. Ariko udasenze, But when you don't pray, hari itandukaniro, hari umworera munini uri hagati yawe n'Imana. there is a big gap between you and God. Umukristo utari mu bihe byo gusenga, Christian is not at times of praying, uwo si inshuti n'Imana. he is not a friend of Uwo God. nta busabane dufite n'Imana. They have no fellowship with God whatsoever. Icya kabiri, The second, ni ukuba mu buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. it is being a life of reading the Word of God. Nta handi tuganirira n'Imana, When we talk with our God, tuganira n'Imana we talk with Him. iyo dusenga When we pray, cyangwa iyo dusoma ijambo ry'Imana. or when we read the Word of God. Iyo dufashe umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, When we take time to read the Word of God, tuba turimo tuganira n'Imana. we are speaking with God. Pawulo yandikiye Timoteyo Paul wrote to Timothy, ibice 3 n'umurongo wa 16 na 17. chapter 3, verse 16 to 17. Avuga ngo ibyanditswe byera byose And he said that every holy one that was written byanditswe n'Imana. was a bread of God. Ukuri kw'ijambo ry'Imana. It is the truth of the Word of God. Ushaka kuvugana n'Imana, Whoever wants to communicate with God, soma ijambo ry'Imana. read the Word of God. Reka bavuge, Let me give you an example. umuntu afashe telefone, When a person gets hold of their phone, n'uyishyiremo umuriro cyangwa ngo uyishyiremo inite, you don't charge it or you don't plug it in. tiwo nta communication yoba. You can't communicate with anyone. Kugura Bibiliya ni kimwe, Buying a Bible is one thing, kuyisoma nacyo ni ikindi. reading it is another thing. Sema amen. Amen. Abantu benshi bavuze za Bibiliya, Many people have got their Bibles, ariko za Bibiliya but the Bible, ni utayisomye if you don't read it, ni telefone itarimo amayinite, it's like a phone without credit. tiyo hamagara. And you can't call. Kugira ngo uhamagare cyangwa kugira ngo ugire communication n'Imana, So that you can communicate with God, ni ugufata umwanya ugasenga, is to get time you pray, hanyuma ugasoma ijambo ry'Imana. and then you read the Word of God. Ucaginga ugashyiramo amayinite ukabona kuva. It is like charging your phone, topping it up, and then you can communicate with people. Bitari ibyo nta bundi buryo. Otherwise, there is no other way. Nta bundi buryo uganira n'Imana ngo mwumve. There is no way you can communicate with your God. Ariko iyo usoma ijambo ry'Imana, When you read the Word of God, uba uri kuvugana n'Imana. you are communicating with God. Kuko ibyanditswe biri hano Because whatever is written in this ari book, ibyahumetswe n'Imana. it was the bread of God. Zavugana nawe God speaks to us binyuze mu ijambo ryawe. through His Word. Nawe ngo zavugana na Mose binyuze mu kanwa kawe. He said that you shall talk with Moses through His Word. Ariko mwe But you, zavugana nawe I will speak with you binyuze mu ijambo ryawe. through my Word. Ijambo ry'Imana rero The Word of the Lord, ni inzira idufasha kugira ngo twegerane dusabane n'Imana. it is a way that helps us to build a communication with our God. Cya gatatu ni ugukirana. And that way is to be righteous. Iyo turi mu buzima bwo gukirana, When we live a life of righteousness, tuba turi mu buzima bwo gutandukana n'ibyaha. we are in a life of separating ourselves from sin. Iyo dutandukanye n'ibyaha, And when we are far from our sin, tuba twegeranye n'Imana. we come close to God. Kuko icyatandukanyaga umuntu n'Imana Because what separated man and God ni ibyaha. is sin. Nicyo cyazanye Yesu Kristo. That is why Jesus Christ came. Yesu Kristo yaje kugira ngo akureho igisika cyatandukanya umuntu n'Imana. Jesus Christ came so that He can remove the gap that was between man and God. Icyatandukanya umuntu n'Imana n'icyaha cyari cyarakorewe mu ngobyi ya Edeni na Adamu. And whatever separated man from God was the sin at the Garden of Eden. Iyo tugiye mu buzima bwo gukiranuka rero, When we enter a life of righteousness, God, tuba tubanye n'Imana directly. we live directly with God. Ariko iyo tudakiranuka, But when we are not righteous, tuba dusanga ubusabane bwacu n'Imana. we destroy our relationship with God. Sema amen. Amen. Cya kane The fourth thing ni ukuba mu buzima bwo kuramya no guhimbaza. is to live a life of praising and worshiping God. Imana irema umuntu, When God created man, intego nyamukuru Imana yaremeye umuntu. the main purpose why God created man, Kwari ukugira ngo umuntu abe mu buzima bwo kwiramya no it guhimbaza. was so that man can worship and praise Him. Kuvuga gukomera kw'Imana mu gitondo
It is to understand the great power of the Lord that has created man and everything else that is on earth. muri rinsi yabirinze neza imirimo iri mu kumfasha muri ino minsi There is an artist who has sung this song. avuga ngo iyo turyamye ngo cyangwa iyo tugenda mu mihanda And he says when we are asleep or when we are walking on the roads, turindwa n'imbaraga z'Imana. we are protected by the power of God. Iyo umuntu azutse mu gitondo When you wake up in the morning, akavuka yambara agenda you wear and you go your way. uwo muntu ntatandukaniye n'inyamaswa ba That man is no different from another. yakobo yavuze mu bwenge bwe ngo buba bumeze nk'inyamaswa ba James said that the mind of that person is like buba another. butekereza gusa ku nda They think only about their stomach. ariko aho umuntu atandukaniye n'inyamaswa But what separates man from an animal, atekereza imbaraga zimuzuki it is because man thinks about the power that has made him wake up. akamenya ko hari izindi mbaraga ziri hejuru. And he knows that there is a power that is greater than his. Amen. yirirwaho nazo When he spends the day, nazo agatekereza ko hari imbaraga zindi zamurinze. again he thinks that there is a power that has protected him through the day. wabona ibyo kurya cyangwa wabona ibyo kunywa When you find food and drink, ugashimira Imana you thank God. ukavuga ngo washimira Imana ikoze ibintu. You thank God for providing and everything. ariko iyo umuntu atari mu buzima bwo kuramya no guhimbaza But you're not at a life of praising and worshiping God. ni umuntu utari mu mwuka. There is a person without spirit. uwo ni umuntu upfuye. It is a dead person. abo Bibiliya yita gupfa What the Bible calls dead ni people, abantu bari gusa it is people in sin. ni abantu bari mu mwijima It is people in darkness badatahura imbaraga zo kuramya no guhimbaza. who don't understand the power of praising and worshiping. ariko iyo dutahura imbaraga zo kuramya no guhimbaza But when you understand that power of praising and worshiping God, tuba twubaka ubusabane bwacu n'Imana. you are building your relationship with your God. turavuga ngo ni wowe wikoze Mana He said that it is you, God, that has done this. ushimwe I thank you. tukuragije n'ibindi And I command what is before me. Imana ikongera igakora n'ibindi. And God does other things unto us. reba rero inyungu ziri mu kuramya no guhimbaza Imana. What are the benefits of praising and worshiping God? mu kuramya no guhimbaza Imana mu gusabana n'Imana. inyungu ziri mu gusabana n'Imana. What are the benefits of having that relationship with God? iyo twarangije kuba gusabana n'Imana Once we have built our relationship with God, tugirira Imana inyota. we thirst for the Lord. inyungu yayo The first ni benefit ukugirira Imana inyota. is to thirst for the Lord. iyo twubatse ubusabane n'Imana When you build your relationship with your God, twumva twahagizwa no gushaka kwegera Imana. what satisfies us more is coming close to God. ukumva utotuza utaravugana n'Imana. You feel that you can't be at peace unless you've spoken with God. ukumva utotuza utarasoma ijambo ry'Imana. You can't be at peace unless you've read the word of God. ukumva umutima wawe utameze neza utarafata ibihe byo kwiherera gusenga. And your heart feels not at peace unless you've gotten time to pray and seek the Lord. Dawudi kubera kuba usabane n'Imana David, because of building a relationship with God, umutima wiwe wahora ugirira Imana inyota. his heart always thirsted for the Lord. yavuze ikintu kimwe He said one thing. avuga ngo narishimaga cyane He said that I was happy ubwo bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Imana. when they told me to come to the house of the Lord. ariko se ubu nyine niko bimeze. But that is not the case nowadays. abantu bafite inyota yo kuvuga ngo n'akandi hari amateraniro iyo iriwe yirukanka atahe. People no longer thirst for the Lord. iyo iriwe asiga akazi kubera inyota yirukanka kugira ngo adasanga amateraniro amucitse. Because of what people no longer thirst to come to the service. niringa se yumva yozuka kare kugira ngo adakereza mu materaniro. Even on Sunday, people no longer wake up early to come to church. ni ukubera kutagira inyota yo gushaka Imana. It is because of not thirsting for the Lord. ni ukubera ko utubatse ubusabane n'Imana. Because we have not built any relationship with our God. aho birabigereranyije David compared that. agereranya inyota nini n'Imana. He compared his thirst for the Lord. abigereranya ngo n'ibarakazi He compared that with a deer, ngo yagizwa no gushaka amazi mu butayu. how it searches for water in the desert. Amen. iyi barakazi That deer, yafatwaga n'inyota iri mu butayu. when he becomes thirsty in the wilderness, yarirukangaga kuzogeza igeze ahantu ibasha kubona amazi. he used to run until it gets a place where there is water. Amen.
iyo abantu batusabana n'Imana If only we could build a relationship with God, bagira inyota yo gushaka Imana and he does to look for the Lord, hakurya imbaraga zizahaguzwa no gushaka amazi mu butaha like a deer does for water in the wilderness. biruka baje gushaka Imana They learn to seek God. biruka baje aho bavuga Imana They learn to speak God. birukanswa no kugira ngo bumve ijambo ry'Imana They learn to listen to the word of God. birukanswa no kugira ngo bafate ibihe umwanya mutoya bihererane n'Imana basenge. They learn to get the time just to pray to the Lord. Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwa Matayo In Matthew bice bitanu umurongo wa gatanu chapter 5 and verse 6, nimo niho hariya naritangiye kuvuga it is where we are speaking about. avuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota The Bible says that blessed are those that thirst for the Lord, zo gukiranuka to be righteous, ngo kuko ngo abo nibo bazoha. because those are the people that shall be satisfied. Reka kubwira iki Let me tell you this thing. wari uzi ko kugirira Imana inyota Did you know that thirsting for the Lord ari amahirwe is a blessing? n'amahirwe adasanzwe It is an abnormal blessing. kubera iki? Why? iyo umuntu agize inyota When you thirst for the Lord, ashakisha amazi you look for water. iyo umuntu agize inzara When you are hungry, ashakisha ibiryo you look for food, agahaha and you become satisfied. abagize inyota yo gushaka Imana Those that thirst for the Lord, babona Imana when they see God, bashaka Imana they look for God. babona Imana bakarya bagahaha And when they see Him, they feed and they become full. begera ku migezi bakanywa bagashira inyota They come to the streets, they drink and they are full. abashaka Imana z'ukuri Those that seek the Lord in truth, abo bafite amahirwe akomeye they have a great blessing. abo bazahazwa They shall be full. apana abashaka imigati Not those that seek bread. abantu benshi baje gushaka iby'Imana kuruta gushaka Imana Many people come to seek for what God can give and not God Himself. si none bibaye It's not today. yesu yagendanye n'abigishwa arangize arabagaburira n'abandi bantu bari baje kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. One time Jesus walked with disciples and he fed them together. Other people will come to hear the word. buce mu gitondo yongera kushabuka kubwiriza hakurya y'inyanja In the morning, he went to the other side of the lake, abantu benshi baramukurikira and many people followed. abantu bagenda babwira abana They went and called other people. kabwira umuntu akaza akararikunda akakubwira ngo timuteke turi mu kurya ibiryo bigasigara ari hariya hakurya tugende uzane n'abana imbabura muzinye turarindiriye hakurya. You invite people and you tell them, don't cook at your places. There's a place where we are eating for free. Say Look up. amen. Amen. Sema tena haleluya. Hallelujah. Abantu barakoka And people came, many people. bagere kubera ko Yesu areba ibiri mu mitima When they came to Jesus, because Jesus knew what was in their heart, asanga abantu badafite inzara n'inyota by'ukuri zo kumushaka he found that people are not hungry and thirsty for his word, ahubwo ariya mitsima bariye but for the bread they ate in the previous days. arangize Yesu arababwira abahezi bitandukanye n'ibyo bari baje biteze And then Jesus gave them different from what they were expecting. arababwira ngo nishe mitsima wavuye mu ijuru He told them that the bread of life, umuntu wese urya every person that eats ntazongera kugira inzara ukundi will never get hungry again. umuntu akagasohoka agasezeye ubundi And then people just went out one by one. ukamutonganya ngo wakuranze none umutsima uri hehe koko tutashe. And you made noise for the person that invited you. Where is the bread that you promised me? abashatse Imana z'ukuri Those that seek the Lord in truth, bafite amahirwe they have a blessing. abataraburikiye imigati Those that never follow the bread, kuko abo nibo bazohaza because those are the people that shall be satisfied. kubera ko ino nzara ibatera ibintu bibiri Because this hunger for the Lord gives us two things. ikintu cya mbere inzara ibatera The first thing that this hunger gives us, ibatera gushaka Imana n'umwete it gives us to seek for the Lord with all our strength. bibiliya ivuga ngo murwanye satani The Bible tells us to fight the devil mwegere Imana and then come close to God. ngo nayo izabegere And then He will come close to us. nimurwanye satani When you fight the enemy, nawe azabahura he will flee. abarangije kubaka ubusabane n'Imana Those that have built a fellowship with their God, bafite umugisha wo kugira inyota yo gushaka Imana they have the blessing of having thirst for the Lord, bakayishakana umwete wabo. and they seek it with all their strength.
bakayishaka z'ukuri. They seek him in truth. Icya kabiri, The second thing, bahorana amaso hawe Imana their eyes always see the Lord. kuko barangije kubona Imana, Because when they have seen God, bagira amatwi yumva Imana. they have ears that hear the Lord. Yakobo yarabivuze ngo James said that imegera Imana nayo izabegera, when you come close to God, he will come kandi close to you. urwanya Satani n'abazabaho. And when you fight the devil, he will flee from you. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga mu migani The word of the Lord in Proverbs, ngo nkunda abantu he says that I love those that love me, kandi abashaka umwete wose and those that seek me with their strength, abo nibo bazabona. they will see me. Abashaka Imana umwete ni bana, Those that seek the Lord with all they have, n'abaryo bafite amahirwe yo gushaka y'inzara n'inyota, they are the people with the blessing of having hunger and thirst for ni God. baryo bubatse ubusabane n'Imana. It is those that have built a fellowship with God. Inyungu ya kabiri, abantu bubatse ubusabane n'Imana bari The second thing of people that have built a fellowship with God, baba mu buzima bwo gukiranuka. they live in a life of righteousness. Yesu yaravuze muri Matayo ibice 6 umurongo wa 32 na 33, Jesus said in Matthew 6:32 to 33, aravuga ngo mubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. he said that first seek the kingdom of God and righteousness. Niba ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, When you seek the kingdom of God and His righteousness, ibindi nabyo nzabibongera. every other thing will be added unto you. Gukiranuka nta yindi formule bisaba. There is no formula for righteousness. Oya, formule isaba gukiranuka The only formula to become righteous ni uko umuntu aba yarubatse gusabana n'Imana. is to build that fellowship with God. Iyo barangije kubaka gusabana n'Imana, When you have built that fellowship with God, ushobora guhemukira Imana. there is no time that will go against the Iyo Lord. warangije gukundisha Imana umutima wawe n'ubwenge n'umubiri wawe n'ibindi, When you love the Lord with your heart, with your mind, with your body, and everything else, uba mu buzima bwo gukiranuka. you live a life of righteousness. Niba umuntu atohemukira mugenzi we If you can go against your partner kubera ko ari inshuti ye, because he is your friend, mutekereza gute ko umuntu wubatse ubusabane n'Imana yamuhemukira? how do you think that a person that has built a relationship with God will get that? Tishoboka. It's not possible. Tiyo bwiwe, He will not do that. tiyo tukisha umukunzi we. He will not abuse another person. Tishoboka. It's not possible. Tiyo beshe, He will not lie. gutinya umugayo ko umukunzi we ayumugayo. Because you fear that the person you love will hate you. Muri kino gihe rero, At this time, icy'ingenzi gikene what is important? nuko abantu bagira ubusabane n'Imana. It is to have that fellowship with God. Abantu nibegerana n'Imana bagasabana n'Imana, When people come close to Him and they fellowship with Him, n'icyo Imana igushaka, it is what God wants from us. icyo Imana igushakaho What God wants from us ni ukuba mu buzima is to live in that life bwo kubana n'Imana. of living with Him. Kuko intego y'Imana kurema umuntu Because the purpose of God to create man, kwari kugira ngo umuntu abane n'Imana. it was so that man can live with God. Imana yahoraga igenderera Adamu buri mugoroba mu ngobyi ya Edeni. Every evening in the Garden of Eden, God used to visit Adam. Kubera iki? Why? yari inshuti. Because he was his friend. Kakwereke abantu nka babiri ari gusoreza aho bari bafite ubusabane n'Imana, Let me tell you, two people that build a relationship with God banga guhemukira Imana. and they refuse to go against the Lord. Iki cyabakomeje What made them that strong? cyatumye batabasha guhemukira Imana. That made them stick to God no matter what. Imana yari inshuti yabo. Because God was their friend. Daniel Daniel yubatse ubusabane n'Imana. had built his fellowship with God. Hari indirimbo bazaririmba. There is a song they sing. Yari yaravuze ngo ntashobora guhemukira Imana. Daniel said that nothing will make him hate the Lord. Bituma Imana nayo imwiringira. And then God put his hope in him. Aravuga ngo nubwo mwanterera mu mwobo w'intare, And he said that even if you throw me in the den of lions, hirya y'ibishuko z'intare that side of the lions, hariho Imana. there is God. Kakose abantu muri kino gihe twubatse ubusabane n'Imana ku buryo botwereka ubwobo tukaresista. Are there people at this moment who can resist such a thing? Amen. Apana ubwobo gusa, Not only that, bokwerekana 500. if only they
they show you 500. musume One day, twari hano we were here. twari mu biganiro n'abantu nk'abangaba We were having a conversation with a few people. noneho umuntu ayoza amafaranga korona niho yari gitangira When Corona started, someone sent money to the imwe rock. ya mbere bari bayikabije cyane The first phase. ayoza amafaranga kuri telefone yanjye And he sent money wrongly to his number. ibihumbi 37 37,000. mbwira iwacu twari twicaranye ndagatisi umuntu uyobeje ifaranga kuri telefone yanjye And he told his partner, I don't know who has sent money to my number. ati sohoka tugende And the friend told him, tugende let's go. kukizaho atara ukagwa kumenya And he said, let's go and withdraw before the person reverses that money. yewe Oh man. gusa ntituba twibye reka dutegereze turebe That is stealing. kandi ntawe utaruzikeneye cyo And every person needed money at that time. naje narazikeneye cyane Even him needed money at ariko that time. namwe mukiri imana ku 37 But to go against the Lord just for 37,000, tibizoshira se n'ibiki the money will finish. semenene Amen. ariko Danieli But Daniel, aramubwiraga ngo urabishusha they told him that you shall do this idol. You shall worship this idol. kora amakosa You shall do what they say. reka musenge Stop praying. kavuga ngo tubishoboye And Daniel said it's not possible. sinshobora guhemukira imana I will never go against my God. narangije komatana n'imana Because he built a fellowship with God. narangije kuba kusaba n'imana He was a friend of God. sinshobora It is not possible. yo Job. ni igihumbi gitangaje Job is a great man. yobu yari yarakunze imana Job loved God so much. imana nayo iramwizera And God trusted in him. imana iramwirata And God was proud of him. imana imurata kuri satani And he was proud of him to the devil. imana igira satani And God said to the devil, iramubwira ngo se wageze misi have you reached to the niyo earth? niyo mvuye It is where I'm coming from. wabonye umukiranutsi wanje yo Have you seen my righteous friend Job? wabayeho mu buzima bwo kudahemuka iyi minsi yose yo kubaho Who has never gone against me all the days of his life? inshuti yanje magara yo My great friend Job. semenene Amen. ubaka ubusabane n'imana Building a fellowship with God. inshuti ze zaramwemereye His friends came to him bamara ngo iminsi irakavu and they spent many days without speaking a word. baje kuvuga And when they spoke, bamuca intege rihebuje they discouraged him so much. baramubwira ngo iyo imana ije kuba inshuti yawe And they told him, if only God was your friend, ntiyari kwemera ko ibi bikubaho he will not allow you to pass through these things. ntiyari kwemera ko ugera muri ubwo busa He will not allow you to live through this life. aho ngo ibyiringiro byanje ndabikomeje And he told him, my hope continues. semenene Amen. ndabikomeje I will continue. nubwo yanica Even though he leaves me, nubwo imana yanica even though he kills me, nzavuga iyi I will die hoping in him. biradusaba kubaka ubusabane n'imana It calls us to build a relationship with kugira ngo God tube mu buzima bwo kwegerana n'imana so that we can live that life of being close with him. imana igeraho ivuga ngo Until God can say about us, dore umwana wawe look at my child. dore umwana wawe Look at another child of mine. ubuzima bwiwe His life buri mu buzima bwawe is in my life. amaraso ye His blood, umubiri we his body, ibitekerezo his thoughts, impost his language, njyewe his being. kuko yesu yaraje pawulo yaravuze Because Paul said that, aravuga ngo si twende turi he said that it's not us that lives, ahubwo ni kristo uri muri twebwe but it's Christ in us that lives. semenene Amen. abandi bakristo bene data Brethren, brothers and sisters, twubaka ubusabane n'imana muri kino gihe let's build fellowship with God at this time. twegerane n'imana muri kino gihe Let's come close to God at this time. shughuli itwaye abantu Shughuli za tutwala. shughuli itwaye abantu bikomeye We have become so busy. abantu babaye bisi People have become very busy. ariko bibagiwe kwegerana n'imana And we have forgotten about God. aho gushaka ubushuti n'imana Instead of looking for friendship with God, abantu
inshuti n'abantu They are looking for friendship with people. ariko ndakubwiza ukuri But I tell you the truth, abo bantu those people, bazogusiga they will leave you. ariko imana But God ntizagusiga na gato will never leave even one moment. muzojana nawe You will go with him wherever you go. n'upfa When you die, ubwiriho when you are living, n'urwara when you are sick, n'ukene when you are poor, n'utunga rich, ntizagusiga you will never leave him. igihe wubatse ubusabane n'imana When you have built that fellowship with him. arakomeye gusumba abandi There is one that is greater than ari everyone. hejuru y'abandi bose He is above all kings. haba batubwira ngo imiryango irakinguye And every time he tells us that doors are open, odiyanse irahari there is audience for everyone. ni gukoma Just knock, ndabakingura I will open. ni musa Seek, ndabahereza you will receive. haba n'ubwo iyo bari inshuti yawe umeze gute Even though your friend is, ntiwomubwira ibibazo byawe byose ngo babikemure you cannot tell them all your problems and they help you. yokubwira mu nzira ntibwira umugenzi They will tell you that there is no pardon. kuko naje nari mfite ibindi bikomeye birenze izo He will tell you about his own problems. torero ry'imana Church of God, igikenewe cy'ingenzi muri kino gihe what is important at this ni ukuba moment? mu buzima bwo kuramya no guhimbaza It is to be at a life ni of ukuba mu buzima bwo prayer, gusenga a life of ni prayer, ukuba mu buzima bwo gusoma ijambo a ry'imana life of reading the ni word of ukuba God, mu buzima bwo gukira a life of being ni righteous, ukuba mu buzima bwo kuvuga gukomera kw'imana n'imbaraga z'imana thinking of the greatness and the power of the mu Lord. gukundisha imana imitima yacu We love the Lord with all our hearts and icyo gihe nicyo gihe uzamenya ko wubaha ubusabane bwawe you n'imana shall know that you have built a friendship. igihe cyose uzasanga utafite umwanya wo gusenga Every time you pray that you have no time to uzamenye ko watandukanye n'imana know that you are far from the Lord. igihe cyose udafite umwanya wo gusoma ijambo ry'imana Every time you don't have time to uzamenye ko pray, imana iri kure nawe know that God is very far igihe from cyose you. udakiranukira imana Every time you're not righteous, uzamenye ko know hari umusirikare utandukanye that n'imana there is a big gap between you and igihe God. cyose udatahura imbaraga z'imana Every zikoresheje time you don't understand the power of God within you, uzamenye ko imana iri kure nawe know that God is very far from you. ndabasabira ngo I will pray and muri for kino gihe kigoye at this difficult moment. reka kwita ku bantu Don't look to people. reka kureba abantu Don't look to people. ahubwo wowe reba ibiguhuza n'imana Just look for what brings you close to God. ibitandukanye umuntu n'imana bisishira What separates man from God is in. ariko bireke But leave all those things. bivemo Move from those things. egera ibikwegereza n'imana Come close to those that bring. yesu aravuga muri kino gice Jesus said in this, avuga ngo muri inshuti zawe you are my friends nimukora ibyo bategeka if you do what I command you to do. ngo singibita abagara singibita abagara I will not call you my servants ngo kuko abagaragu batazi ibyashinzwe because servants don't know what the master wants. ahubwo bisi inshuti But I will call you my friend. ahubwo bisaba I will call you my children ngo kuko ngo abana bazi ibyashinzwe because children knows what the father reka wants. twibuke kuba abana b'imana Let's become children of God tureke kuba abagaragu b'imana and we stop being servants of God. niduhinduka abana b'imana When we become children of tuzaba God, iby'imana zose we shall eat what is of the Lord. niduhinduka inshuti z'imana When we become friends of God, tuzakira iby'imana zose we shall receive everything from God. imana yatanze yesu God gives Jesus his son imushyiramo n'imigisha yose and he puts all blessings in him. imigisha yose ihari All the blessings that we receive, ibiryo byose bihari all food that we receive n'iby'abana b'imana is for the children. niba ukeneye ibya yesu If you want Jesus, niba ukeneye imigisha iri muri kristo yesu if you want blessings that are in Jesus ubaka Christ, usabane n'imana build your friendship with God. komera imana amashyi mwakira ijambo ryawe God for God. imana ibafashe imana ibagirire neza May God bless you. May God give you. muve hasi dusenge dusoze Let's pray.